Na unim se dwumade ba kwa Adom TV agye hine wo mu ne se yedo sukọ e won nsam ahodo ahinta de di se wotibie na wohwe bie no ne de abro na emu ba kwa yedi ho dwuma eye enkwada ebi mfie kura ye beye emfie du ba kwa wo fa nnuro se wone be ma hie mo wie no na wo fa nnuro se beye a onyinsen contraceptive ho nsam na make na we no ya to these teens on contraceptives. Na me ankasa me TV news editor the ohwe no TV so say e kan news nyina no ono ana ya na oboaboa no so ne so nyina ma ye Martha Crystal akwa abeka me ho no na wo do suko a ode sa eyichire abanti yenko no ne nkomo madam na de wa baby ne de maba ne de wa ba TV no so bi krofo ati udin sa ati ne de wa ba yenim se wa do suko teens on contraceptives ukoye woni nkoda ne bi di nkomo a nsem be sa na o kan oh nsem na medase nsem a omo kan mom de me ne wo se awofo de entoya sum enso health wise se omo apomudin ti no obeka se ene omo nye ene ne se teenagers se ne awoke bi be 11 12 13 14 omo amoko health center some person omo ye family planning na nka family planning ya want timunti anka wo hwe kwan se obi a waware a owo ina obetete na wo mu so kwale iko se enye mom na se ne apomudin edwumayefo e ka kire me no so mo ba enze se wo pamo mo se wo mom education wo wia no wa ya mom enti bebre na kwa mo pese mo wo pane on se wo different types yes omo pepane ne pa eduro ne de so obenom tablet every day ni rebefi oni ho adaje enti opepane ana se ebi nso ahye implant e wo honom 3 years ye ne 5 years de se ne ebe ya omon konyimti nurse ni bi nurse anti nurse public health nurse ba ku dokasa agin komo ni me boy we de entie kakra nurse enkomo ne wo ho enkomo ne yentie no kakra nurse anti mata se wo ne nurse fo bi twetwe enkomo a yenhwe de omodi tu dwane bi mra. We have people as young as class 6 omoba age be say 10 years 11 years 12 years we have 13 15 years omunyina omoba. They visit the health facility for family planning services. Those in school and omo think of function and as omo musua ejuma. Okay. Inti so omo ba sa na ono a na waba ana se penyin bi na ne ba eno mo ye ne say. Ahano usually if the children who are very young omo ba for family planning or they come on their own. Omunya we say a lot of people frown on family planning into unya mother bia or deneba even though we have instances like that but yes so often unya will be 13 years 15 years or no na waba and obaba seeking for service so on a normal day this is not funny. Acquired 11 years, 12 years, 13 years. Wabaso obeye family planning. Ye bi so omo se omo ti ni radio so now ne namfofo na discuss ye na omo suggest ma. Nanka akra wo class 6 die. Waduru se wo fa be ma ato ne tirim se me mpese manyimu nti me koye family planning. Nti anti na say omo ye sexually active. Woni omo bon community ko ekira. Won se bi kra nya one partner na owo. Class 6 ni akoda. Yeah, or yeah, very active. Ena onim ni openso. Inti oba o kire wo ni awate. A wahwe mu a onim ni open. Se wo openso o kire wo se me pe 5 years ono na e kire wo. Ono na o kire nti e se wo ye man nti omo ne e bon ko bisan sa den na won kamfo se ma onko ho. On twen no nyi ansa o se obi a waye na adwen dada de wo kamfo ama na se ma onko ho kra o ntie wa na obebo ni tinko. Obeko bi no okobefufro ena condom so de omo nhye da mpe omo mpe condom nti ope bibi ode bo ne ho ban so enye time a okwa oni obi kwa akoda na obeye se me ko hye condom omo mpe no kra nti ne ewan so ne se bi nso awofo na nkasa na de omo mane ko se me bei matu ne fusa maka bibia ontie ebi o JSS nti kwala no ba kwam ne kasa o JSS 2 ena ne aunt otine nchen koye ma no ebi se o ka se ne aunt ni nim so wo boyfriend ba ne aunt ni nim nti on de koye no ka kire ne se ne ye de ahye ne nsa ne mom so nim no ne bema bi kohia obenyem nti esi afi we suro mom ba na ne ye de share ho mom se ne be ya wentie no kwa ebe bone ho ban e kana ne aunt e body hwe na akosku na enye kwa waste na ubuse mu a omo do mo ye nurse for mo sua de na ama
ya dru sam pempenso na nkwada akora fi say e wo so omobo sa abre inti nurse ne ba kono the other one ti Julio can say enye se obeka say yen ye bo hu dahuro bebre nti na omo ate because me ne nkwala ne bi kasa omo sua wo school okay inti wo sua wo school no sometimes no why curious say men check in hwe ana say omo edi hu nkomo ana wate wo radio so and I say ebo ho ban finyinsen won no de nyinsen na osuro na e wanwan so munsuro STIs and STD there be omusuro nyinsen no and na wo koso a wo be hu other mami bi or drugstore kan kwala be 11 saa 12 omo ba be to eduru combine na omo de ayi nyinsen ono aba nkwala ne ba se nuru no mepe ABC wo de kwaye de so de nti obobo din ne maame wo hwa wo beti din ne bu ewo documentary ni obobo ye enura omo anka se wo mu tirim onim se adro we ni se wo de we kan we hu a omo be combine nti on person oba akwa combine ni nuro nti no nti na ene ma ye mmo ne ho ban mom no wanyem no aka so koyi ne wasei no ana se no wahwere ne nkwa ehia mpa nti documentary da be na ye yi memini de ya 11:30 e wa Adom TV okay make a date ni enhwe na bia oba ne kra akɔhye implant bi kra wonya awe na se wo sa ba tan so mo mani ko mo ma no wo hwehwɛ ho hwɛ so de bibia akɔhye ne ho a wonnim wow ya busua ne na mesrɛ o Nyankopɔn ya Adom a memenda 11:30 na se de encheche ne be kɔ na de ye nhwɛ promo we mbra School for we have people as young as class 6 age be say 10 years 11 years 12 years omunyina omoba for family planning services so what contraceptives are nearby with team kane ene awo mu ntam tete said ye oba ene be ma wafo bia penofa nanso ene emma mabunu ebinum a wo mo ware yempode contraceptives e bo wo ho ban efinyin se ho contraceptic no fine but mimi use ye no me ne be ma na have sex cramp na manom no ebe ma me breed sa nti na mi jaye no ba obi wo hon ma ye ma no Adom TV Asukodo teens on contraceptives coming soon Adom TV yeah